Intinya bersyukur. Wedang. Jajah Bali. Intinya bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Intinya bersyukur. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Oke. Itu nak kan? Bersyukur. Harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Ide Sang Yang Widi Wase. Bersyukur. Nyuk semayang paican Ide Sang Hyang Widi Wase sampun pasti ke wit sangkaneng pasuecan Ide Sang Hyang Widi Wase titiang puniki preside lunas wedang teler lunas sanganan Bali. Sukses banget. Bersyukur. Intinya bersyukur. Harus bersyukur. Tapi kan bersyukur. Inggih, sukses banget. Sukses banget semua tentang suka cekakan sami pemekas. Tapi wastana dukung channel niki nggih. Like, subscribe, komen di bawah nggih. Lan share video-video tiang tawi vlog-vlog tiang niki nggih. Sukses banget. Om Santi 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 Om inggih sukses. Ane bentuk.